Drage moje kolege iz Haba, pratite našu emisiju Gilja TV. Moje ime je Stanković Ognjen. Radim trenutno na YouTube projektu vezanom za grafički dizajn i freelance sadržaj. Htio bih da podelim par važnih stvari iz YouTube kontrole table. Na primjer, analitika, pratimo gledanost, vreme gledanja i publiku. Sadržaj, organizacija videa, shorts, long from life. Otkrivanje sadržaja, SEO, naslov, opis, tagovi, hashtagovi. Zajednica, komunikacija sa publikom i engagement. Jezici, prevodi i širenje na globalnu publiku. Zaraditi, monetizacija, uslovi za monetizaciju i prihodi. Prilagođavanje, izgled kanala, logo, banner, branding. Audio zbirka, besplatna muzika bez copyright problema. Ako neko ima iskustva ili želi saradnju na grafički dizajn YouTube freelance projektima, slobodno se javi. Želim da razvijamo našu grupu Kovarica kao mjesto gdje delimo recepte, iskustva i kulinarske ideje. Možemo razmjenjivati domaće jela, savjete i trikove, kao i predloge za nove specijalitete. Radujem se vašim receptima i kreativnosti. Biseropletanje je umetnost strpljenja, detalja i kreativnosti. Svaki rad može biti unikatan, narukvice, ogrlice, dekoracije i još mnogo toga. Hajde da zajedno stvaramo nešto posebno i drugačije. Želim da podelim inspiraciju i podršku za naš rad u okviru Beastart galeriji. Naša umetnost predstavlja emociju, trud i autentičnost koju želimo da prenesemo u publici širom Srbije i šire. Naravno, otvoreni smo za nove ideje saradnje i projekte koji će dodatno unaprediti našu galeriju i vidljivost naših radova. Hvala svima na trudu i kreativnosti, zajedno gradimo nešto posebno. Želim da razvijamo našu grupu akrobatika kao prostor za trening, razmjenu iskustava i napredak. Možemo deliti vežbe, tehnike, savjeti za bezbednost i ideje za nove pokrete. Zajedno možemo podići nivo naše forme i veštine. Srećno!